Kao što smo vidjeli, Sveti Simeon po dolasku na Svetu Goru postaje jedan od najznačajnijih monaha. Mi znamo da je Atos ili Sveta Gora prepuna manastirima i da su u to vreme upravo u Svetoj Gori živeli u manastirima, manastirskim zajednicama Grci, Bugari, Rusi, Gruzini i Srbi. I zapravo Simeon je bio jedan od najuvažavanijih monaha, ali ono što je interesantno jeste da to uvažavanje velikog čoveka nije proisticalo iz njegovog prethodnog života ili ne samo iz njegovog prethodnog života, a znamo da je u prethodnom životu bio jedan od najznačajnijih vladara u srednjem veku, već zapravo proističe iz njegovog novog monaškog života u kome on uspeva da dođe do nivoa podvižništva, stvaralaštva, prevazilaženja svoje sopstvene prirode i mogućnosti da blagosilja i izliva taj blagoslov koji je dostigao i na druge monahe. Zatim se dalje u ređanju događaja koji su nama ovdje interesantni pominje jedna interesantna metafora drveta. Sveti Sava će dalje reći za Simeona: "I stiže na livadu mira, među drveta krasna uzrastom i plodovima, na kojima poju slatke ptice." Poju znači pevaju. "Gde služivši i požive mirnim i nemetežnim i bogugodnim životom, ukorenivši se dobro u pravoj veri i svetlo sijajući, stojaše kao divno drvo u dobrom pristaništu, to jest Svetoj Gori." Mi možemo iz ove metafore, iz ovog poetičnog dela dosta toga naučiti, dosta toga shvatiti. Pre svega, mi vidimo da je drvo krasno uzrastom i plodovima i na tom drvetu poju ptice. Samo ta slika drveta koje je visoko